the biology department, naa ba sila other nga I-enumerate sponsors? karon ni Val og Sige daw, sir. Ano po no kay as a form po of giving thanks and appreciation. Yes. Kay masig CMU ra ni dinhimo ni nato makita nga daghan nga mga units ang nagtinabangay. Oo. Hindi man ni makaya lang kung biology lang, hindi po ni makaya kung International Relations Office ra ang Exactly. maglibok. Pero tungod kay actually dinhi gid ako nakita kun nga that's why I love working in CMU nga no cooperative kayo ang mga offices ba dili bitaw lisod nimo invite nga can you be our sponsor, can you help us kung kayo humok gid kayo nimo dalon actually kayo no open-minded magud pod no ang mga empleyado sa CMU gawas sa mga smart Actually, we have 11 sponsors, ma'am. So, since it is international, so first, give me International Relations Office. Then, since it is a biological activity, so Institute of Biological Sciences, as well as the organization, the student organization, the Biological Science Society, dayon the Science Education Society, as well as SIBREM. Oh. Yes, ma'am, and Prayo, and College of Agriculture, University Museum, and that's all. That's all. So, sa 11 sila kabuk. Yes, Unsay ilang ma'am. contributions as sponsors? Unsay ilang part? Actually, ma'am, among i-distribute yun ang mga activities. Uy, wala pa natin na-mention ang research office. The research office. Sorry. Mo na nga medyo nakaya ra gyud nato or makaya ra gyud nato og facilitate kaya ang mga functions sa atong gi-distribute. Say sa OVP-IDE ang ilahang role is mag-fetch sa speakers, sending off, ilaha ang lay, ilaha pod ang accommodation. Yan. Pagkatapos sa Supreme Student Council, Honorable Ken Bian Marcabal, yes. Meals ang ilaha. And then agriculture, contribute sila for the finger food, sa prayo, documentation, news article writing, and then posting of photos in public materials, no? And then ang museum ug ang SEBREM contribute po sila sa finger food, sa pag-prepare sa PRP, PMP. Actually, gi-distribute gid nato. Ay, very good. At least dili siya hanak tanan sa Airo. Yes. Pagkatapos, ang Sayad Sok mo i-prepare sa mga ribbons. Ribbons for the participants? Participants. Oh.